Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ki memuji mangeri karya Allah subhanahu wa ta'ala. Nasaba nasari injaki umuruk malakbu siagam buku magasing. Naku aku lenja niat ridalikan tangaseng amempo kairoka ampacinikan ki antekama tawa batena apare salah sedre kandre Jawa sana ka asipana ri daerah Takalara ia mi antu arena kandre Jawa Taripang ia mi anne dikana kandre Jawa Taripang baji mi uru-uruna bahan-bahan na di pasadiaya ia mi antu labu ase punu kalu kulit baka ni paro golaija jekne siaga minyak na dipake anyanggara baji mi puna niak ngase mo anjo bahan-bahan apa karamula maki ampareki uru-uruna anjo labu ase punuka ni rontoki siagang kaluku anjo lek baka ni paro teaki tak kalupai kisare jekne tasikede-kede palam-palam maki ampanaungi puna baji mo rontokna kialle mi keceta ia reka ri pak bunda-bunda mi leba anjo kialle mi kisanggara ngaseng sanggena tikno puna antu sikola-sikola mo tanjana berarti tikno mi puna tikno mo apa naik maki golaija ri pamajaka teaki tak kalupai kisare jekne sikede solana tena nakan talak dudu punna baji mo ganti na anjo golai jaya ia rekakan talak mi kipanaik mi anjo sumpai lebat disanggara kariolo kialle mi kipasigaru siagang golai jaya sanggena ada ki baji tiaki tak kelupai anggaru-garu isikede solana nata campur baji ki leba anjo kiangka mi mangeri piringa kita yang tayam mirong sanggena kamu-kamu nampak kialle mi kikandre mi naku coba mi anne kandre Jawa Taripang nampak kupawang ke karena ante kama kasiakna Bismillahirrahmanirrahim nyekan rejawa sipas-sipak kam manaun rikalong anne kan rejawa Taripang sanak mentong anyamanna angapa naku kana ka anne kalukunna akasiak-kasiak mami ilalan ribawaya punna ni kanre tena na terasa sanak lukmukna kalabu ase punu na papakeani
Teknena poeng sanna asipatna kagoleja na pake. Anna mentong kan rajawa ya sanna asipatna. Punamai ki aja pajaparita kalara, teaki takalupai amali kan rajawa taripang. Ka memang sanna anyamanna.